to kari India kabla penengkam nang ke kerteng India na du bayok la ka jong jai lut kan kala kerteng no syaka baharan mentaka sengi ka presiden jo kari India kam chum ashu the president of India na kal aino the president of Bharat haka jing khot soba ye ki he jong ka G20 summit bagian wan sika jing bamja ka ban khandai tarik mentau bunai Henry kariti sensyar jong kari le ni ka constitution jong kari na du berthawya ka ong the constitution of India But ka preamble ko ang we the people of India, kami siya ang we the people of Bharat. Henry ki MP ka sing BJP kumhana sing Yadav kila pau ka jing sokman baya ka kerteng India on bulino daga kerteng Bharat. Kabalong kadak asin jong ka culture jong kari India. Ang uyadav haka tweet ka jong. Henry uno ilam jaga sing Congress o Shashi Tharoor ang wat lara kamben kanu kanu ka babi anya ka rinsa jong India ban khod jong India ka Bharat. Henry ka kerteng India ka de ka Islam ba ka dan nadu mansua. Bat kan long ka kambi ada pengkelana ya ka India syaka Bharat. Lembaga ni ke invitation ke kli na sunsyar jong G20 summit ka Presiden Draupadi Murmu kan ka Presiden Bangkok hari India ban pendekam ya ka kerteng President of Bharat. Na peneng ke Menteri Ramba ka jela Himata Baswa Sarma udi Bangkok ban peneng sobaya ka ni ka bertho ka tweet ju Republic of Bharat. Ka kerteng Bharat ka di ka balapau ha karti sunsyar jong ka India. Ka kom ka part 1 ka ang the Union and its territory maka sub clause 1 ko ang name and territory of Union India that is Bharat shall be a union of states. Kabumut hang ni pakat kom kariti sensyar jong kari India ya kari India laban khat du ka Bharat. Ki babun ki ngej baka jing thu ban penkelano ya kerteng India syaka Bharat kadi ka jing angnut baka jing senang jong ka seng RSS. Haka bau hedu jong ka seng umhan bakwat dang asni menchua ulakran ya kani kadi thu ban penkelai kerteng no nak India syaka Bharat. हम सब लोग इंडिया शब्द का उपयोग करना छोड़ दें और भारत शब्द का उपयोग करना प्रारंभ करें। कभी कभी अंग्रेजी जानने वालों के सामने हमको बोलना पड़ता है तो भाषा के प्रवाह में ही इंडिया आ जाता है क्योंकि उनको समझना चाहिए कोई जरूरत नहीं है। Wipan uno ilam jong seng Kongres Ministry ulang ka artikel sanpuar jong ka riti sensyar kari India ka ong there shall be a president of India nani undon u presiden jong kari India. Kidon ru ke balapan pau baka jing tumu ban pengkala kerki no ika kerteng India syaka Bharat. Kari ka jing mi jong gilang persya aka kerteng ka bathamai India ka bamun Indian National Development Inclusive Alliance India. Kabili ka kanu nya tilang jong gilang persya ka baper ka balami akan dikibanai ki baladab. Susu ki kubur ki ong baya kani kajing tumu ban pengla kerteng no nak India syaka Bharat. La ban penolong no haka special session ka ban lang na du khat pra hadu ka arpu atarik mentau benai.